ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯤꯜꯃꯤꯡ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯊꯥ 6 ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯥꯏ-ꯕꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯇꯨꯔꯦꯜꯗ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ.ꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗꯅꯕ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯤꯜꯃꯤꯡ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯔꯇꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ 94 ꯁꯨꯕ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ 94 ꯁꯨꯕ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚꯁ ꯋꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯝ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯄꯨꯌꯥꯁꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯌꯥ ꯀꯁꯇꯗꯤꯌꯟ 14ꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯦꯝ. ꯖꯣꯏꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1992ꯗ ꯁꯨꯞꯅ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ 5 ꯈꯛꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯀꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯄꯨꯌꯥ 750 ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯅꯕ ꯗꯤꯖꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯤꯜꯃꯤꯡ ꯇꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯄꯨꯌꯥ ꯀꯁꯇꯗꯤꯌꯟꯅ ꯄꯨꯌꯥ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯃꯁꯥ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯍꯟꯒꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯥꯡꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯍꯧꯁꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯁꯨ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ आर्ट्सना करी इन्फ्लुएंस तौई कल्चर करी इन्फ्लुएंस तौई अनीजी तन्ना थानाब यादबदुना आर्ट एंड कल्चर हरी पोसिमा मसी वाहन थोकसे कोई पुनमना लक्षण मिनब दरकार ले खादगी लूरीदी अखोगी जनरेशन दबावता अखोगी लेरिबा खर खक नतना हिरम जिदा थिजनब खर खक नतना अतोप अयाम जिंगसे लोइनमक मागी मागी लेरिबा वेस्टर्न कल्चर दो तोआन तोआनबा आर्ट फॉर्म सिना लोइनमक लेरिबा कोई कनो जिंगसता इन्फ्लुएंस तौरकांदा कोई sum kano mangbudi natabida lai pasi masi akudi na haron jinda hena akoi awareness people darkar lai habsim jo ai ngasi tamjage aduga art and culture to do na apik pa haibo wahi sina ngumsi kwai dige maru oiba apik pa staff yam da dan toana akudi khana raga thok ngakani adugu थौरम अदुदा प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखिबा आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर एम जोइना हाइकिबदा मणिपुर स्टेट आर्काइव की डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड असि कुमजा लिसिंग अनिदा सेमखिबनी मिनिस्ट्री ऑफ आर्काइव ना डिसेंबर 13 दा लाउथोखिबगी मतुंग इना स्टेट असि मरु ओइबा डॉक्यूमेंट सिंग डिजिटल रिकॉर्ड ओइना थमनबा अमदि मियामना लाइन पाबा यानबा वेबसाइट दा थगनबगी थौरांग लोइरे हाइना मागना फोंदोखि थबक्तगी पोथाख्रबा मणिपुर लेंगाकी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार की थबक तौबगी मतम था 6 सांगदोरकपदा कांग्रेस पार्टी न पेंदबा फोंदोरकली हिरम असिगी मथांगदा वीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन की रिसांगकैसिंग मीडिया सेंटर दंगसी पावगी मिफम अमा पांगथोकरे पावगी मिफम अदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की सीनियर स्पोक्सपर्सन निंगोंबम बुफेंदना हाई मणिपुर लेंगाकी चीफ सेक्रेटरी अमा थबक्तगी पोथारबा मतुंग थबक तौबगी मतम था 6 सांगदोखरबा मतुंग दा अमुक का हन्ना था 6 सांगदोरकपा असि लाइवक थीबनी मणिपुर लेंगा की मखादा लेबा डिपार्टमेंट खुदिंगमा की ऑफिशियल सिंग थबक्तगी पोथारबा मतुंगदा थबक तौबगी मतम सांगदोरकपा असिना मसागी फॉर्म
काजगदबा ऑफिशियलसिंगदा अदुगी मते खुदोंग चादबा मायुकनाहली मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी असी मणिपुर मचा अमना ओहनबा यादे हाइबगे रूल लेब्रा लेंगाकी ऑफिशियलसिंग थबक्तगी पोथारबा मतुंगदा थबक सांगदोपगी लेरिबा चन्ना कांगलोनगी वांगबदा थबक तोबगी मतम सांगदोकनिंगबा मतमदा सांगदोकपा असि फोंगना करप्शन तोबगा मानै लेंगाना नियमगी वांगबदा तौरिबा थबक थौरम सिंग असि एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेगा सिद्रगी लिचिंग मखादा पुथोकनबा कन्ना होनदुना लाकली मखाताना सु होनखिगनी हाइना वेंदना मखाताना फोंदोकी Shri N. Biren Singh has taken a decision to discontinue or not to continue any further engagement or any new engagement of any retired government servant at that point of time. And this was reflected in all the media houses. Discipline Minister at that point of time, that too through his cabinet decision, has taken not to continue any retired government officials way back in 2017. But what has happened today in the year of 2022? The Chief Secretary, who is already 60 years old, who is already superannuated, has been given two terms of opportunity of getting extended twice, each of 6 months each. So recently, yesterday, we have got a notification coming from the government of the day that Dr. Rajesh Kumar is going to get extended to be a Chief Secretary for another 6 months, despite getting an extension for another 6 months in a preceding another term of 6 months. So the question remains this: why is Manipur Chief Minister not honouring his own word? He has taken a cabinet decision way back not to continue any engagement of any retired government officials. अनोबा चहीना लाकपदा मियामदा याइफा पाउजल पीबगा लोनिना थोकनिंगदबा थौदोक सिंग थोकतनबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी KSS सिवकांतना मियामदा अपील तौरकले चही असिगे अरोइबा निमिट डिसेंबर 19 अमदी मथंग चही कुमजाले संगनी कुनहुमदोगी जनवरी अमदा सेगमाई टुरल मपानदा मियामना पिकनिक लाकपदा थोकनिंगदबा थौदोक सिंग थोकतनबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी KSS सिवकांतना चेयर लौजना सेगमाई पुलिस स्टेशन की OC KSS सुनील कुमार माइके अदोंगी मियाम लोकल लीडर सिंह यावना पब्लिक मीटिंग अमा पांगथोकरे मीटिंग अदुदा अनोबा चहीना लाकपदा मियामना पिकनिक पांगथोकपदा थोगनिंगदबा थौदोक सिंह थोकतनबा अमदी इंगना सिंगना पांगथोकनबगी मतंगदा कुमना खनकी हिरम असिगा मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसपी KSS सिवकांतना मियामदा अपील तौरदुना हाई पिकनिक लाकपा मतमदा इंगना चिंगना थौकुलोन खंगना अमदी लुनाना पांगथोकपियु पिकनिक लाकपा मतमदा नोंमै अमदी मी सोकपनबा याबा खुदसु खुलाई सिंह पुरकपदा अथिंगबा थमले करिगुंबा नोंमै पुरकपा थेंगनारबदी नोंमै सिंह अदु फाजिनगनी पिकनिक लाकपा सिंगना यारिबा मखै सेगमाई टुरेलदा कुंबा तौबिगनु पिकनिक लाकपा सिंगना अकोइबदा लेबा मियामदा अकाइबा पीबा याबा थौदोक सिंह थोकहनबिगनु अमोद अकाइ सिंह IMC ना खिलिबा वेस्ट कलेक्शन सेंटर सिंगदा थदबियु पिकनिक लाकलिबा सिंगना ट्रैफिक रूल निंचिना ngakna chatpiyu सेगमाई टुरेल मपानदा पिकनिक लाकपा सिंह नुमित युंबा पुंग 12 की मतुंगदा चंगबा यारोइ पिकनिक लोशनबगी मतमना नुंगथिलगी पुंग 3 दा ओइगनी हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के SP KSS सिवकांतना मखा तारकले मरुब पांडमनी कहीं है लाकदौरीब 31st अमसुंग 1st अखोगी जनवरी की सिगी सेलिब्रेशन की मतमसिदा चंगमाई हाइब जगह से चंगमाई के कोई भी जगह से मयाम ने हमने पामनबा पिकनिक स्पॉट अमनी अदुना सिदा फतनुंग थोक्तनब सा अखोइना पुरैबा थोंगिबा थाइबा अमोद अकाइ के सिंजे फजना खावम हापीरगा हयुम हनबदा फजना पुबीरगा फजना यूंगी डस्टबिन दा और नत्र IMC की अतुम बकनो दा IMC की कोई कलेक्शन लाप सिनबीगो आकदोर सिन नाउ सिंगना यामना कोई अननेसेसरी ओइ बाहाय तारे कोई लाइसेंस गन चिंगबा सुमसी यारिंके पाइबी रखनो की ट्रेन खोंबान की पिकनिक स्पॉट की चंगबा मेंट्री पोंचिदा फ्रिस्किंग चेकिंग तौरगा कोई दु मसिंग लोइना कलेक्ट तौरगा कोई पिकनिक सी लोइर मतुंगदा कोना ना निनी हुनी लेगा कोई फजन वेरीफाई तौर को पिथोक चगनी अदुना सिना कइनो हाबदा कोई सिगी प्रिवेंटिव मेजर सि लौदबा यादबा कइगिनो हाबतमदा कोइना लाइसेंस कंसि पुरागा एकदम सेल हराउबगी सु नुंगाइबगी सु वाबगी सु नुंगाइ कापथोकपगी हैनबी कनागुम मिय खरदि यावबनी हौकिबा डिसेंबर 19 थोकिबा लंबीगी लेवक्टिवा थौदोक अमदा यारिपोक थंबालनु हायर सेकेंडरी स्कूल की महैरोई अमदी ओजा लेखिदबा अदुगी अवाबा फोंदोक सब ओइना लाकदोरिबा बाइवाई अमदी न्यू ईयर की ओइना संद्रखोंग इटोक टुरेल द हानगुम पिकनिक तौबदा थिंगबा थमले हाइना संद्रखोंग सोशल वेलफेयर क्लब CSWC ना खंगलकली CSWC की सेक्रेटरी ना थादरक पचेरोल अमना हाइरे लेखिद्रबा सिंगी मफम दा इकाई खुमनबगा लोनिना इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यासरी मरम असिना पिकनिक लांगनिंगबा मियोय सिंगना हंदकी बाइवाई अमदी न्यू ईयर की ओइना संद्रखोंग इटोक टुरेल दा लाकपिदनबा चेरोल असिना मखा ताना खंगलकली
Zariwang ki Babuparada Labor Zariwang Municipal Council ki Auditorium Hall da mahot ki Minister YKM Jan Opagi Tharam amanga si pangthokre Opagi Tharam aduda Zariwang Municipal Council ki EO M Surazid Zariwang ki Social Worker and Buddha Sandra CH Chidananda Alvarezid ADC Zariwang Jamshan Sehial Hangsingna Jingbana athoiba mitung aina sargyaki Opagi Tharam adu haudringai da Minister YKM Jan alu jingba tim amana Zariwang ki Jingdong Lekai da Labor Zariwang Municipal Council ki dumping area yengsinki Tharam ki Sarkama Oina sanitary workers sing amadi street vendors singi card yentoki. Thasigi Tangkun Mari Dagi Kumbi Sandong Upper Primary School de Jewel Amachumna Satarakpa Nipan Suba Unified Mega Kumbi Kendra Level Competition Lisingani Kunito Ingasi School Asigi Campus Ta Lushinki Baga Lonina Tongan Ba category da Mokok Matang Takraba Mahido Sing da Manapi Dinapunin Tawatre. Kumbi Sandong Upper Primary School ki Headmaster Oibita Natana State Amasung National Teacher Awardee KS Indra Kumar Gilamjing Makada School Management Committee na Sunduna Pangthoki Batauram Aduda Kumbi Asig MLA Sanasam Prem Chandra Mapon Suba Assam Raffles A Koi Kumbi Post ki Major Afisek Das VJP Visnupur District Vice President KS Laxman JEO Visnupur and Chingkaina Chingbana Thoiba Mitunglen Oina Sargyake Tharamga Mari Lenina Kumbi Asig MLA Sanasam Prem Chandra Maitei Nahai Sunday campaigner Amasu Oiba Oja Indra Kumar Amadi School Management Committee na Sunduna Kumbi Asig Angang Singi Damag Mega Competition Ama Silibasi Yamna Faba Kongtang Amani Madang Jayi Singda SMC na Sinba Asigumba Mega Competition da Mahaki Mekedagi Lupalag Amamam Hablagani Haina Sumak na Makataki Along upper primary school asi Satyama Yameduga Lairiba school di condition asi dan shown masi nabar moega masi akogi mandriba auje apai is certain high school na lera masi da koi asida school asi homnga gi koi ayam bahai bol hoye koi ministry ho ki thata koi gana le asi je lo sasu lai di re hamri process of go lai ya go mai na yam na le phaba mana akogi school hade update to pada I am the director of the EM was a family voice already. But high school is happening like Nagi. Process of the way and some I see good something to come. Ngasigi Mega Competition Luisenbagi Tharam Aduga Mari Lenna State and National Teacher Awardee KS Indra Kumar Hai Angang Sing exam loikiba amadi winter vacation ki hangma matama sida mahiroi sing hai singba kaya chagdam nadana makoi da yauriba hai singba adu hena faganaba sigumba Tharam asi mamangdagi pangthoktuna lakkibani asingumba competition asana AC asiki angang sing da yauzaba hai singba sing adu hanadagi hengat handuna makoi gi tungi lambi da mai pakpa ma oikina ba honabani haina sumakna makataki Masih kami sandung upper primary school ki school management committee में उदास सिंगा थोड़ों की बसे मगर ना school की principal सिंगा सो अपने के founder सिंगा सो masih की तंजा से सही में मनुष्य दा अमुकम लोग मिले बसे masih अगली मते अनाम सिंगा से participate तो होना इरंदम कुंभी सिदा अपने education के सत्तम बसे लाइफ ना अपने अनाम सिंगा से लेहूं ना बा मीगा फिंगर मतम दा इसे साब मतम दा नोट करना बजा तो गुम्बा खुदम साबा अम पीलम हाय गदी हाय बा अपने ना चिन्ह तो भरे हाय बिचार जब न सदे अमुकम ठेंगान से हाय जब ने Manipuri Students Federation MSF na Chatharakpa Ekoi Mayai Kaba Drug Thadoklasi Haba Campaign ki Makhadangasi Imphal gi Bazar gi Akoiba Mafam Singda Poster Sticker Campaign Pangthokre MSF ki Drug Affairs Secretary Prem Ningombam na Thadrokpa Cherol amana hai Mayai Kaba Chinjak taki ngakthok naba amadi he na faba khunai ama oihanabagi pandamda Chatharakliba Poster Sticker Campaign asi ngarang so MSF Mayai Loisangi amadi Thobal District Committee ki apunba thaumi sina Kanchipur amadi Thobal gi Vehicle Parking da Campaign asi pangthoki Gari Singda Tongliba Miyoi Singna Poster de Iriba Waral Sing asigi nunggi oiba wahanto khanglaba matungda isa isagi imungda lekai amadi mafam Singda standoktuna Mayai Kaba Chinjak muthat minasi anoba chahina lakpada hena faba khunai ama oiraknabagi damak ari anau silakpa matam asida chaksa hizanabada chahidaba Mayai Kaba Chinjak yawbiganu hiram asida mama mapa Singna Yauna lekai ki club maira paibi amadi CSO singna sumasida kumna yingsinbiu aikoi punna tinjang kaijang daba amadi masama u faba iramdam ama purakna ba hona minasi haina cherol asina makatarakli Barak Museum and Library Vantarapur Kasar Assam na Sanjana Barak Cultural Festival Lisangani Kunitoi Barak Museum Complex Vantarapur da Pangthokre Tharam atuda Langtabal ACG MLA Karam Sham Lakipur ACG MLA Kausik Rai Kedrigao ACG MLA Sek Nurul Hasan Chingbasu Saruyaki
Thoranga Mari Lenina MLA Koksik Rain Hai Dr. Haurangbam Rasmanina Hona Zaduna Museum ama Semga Sagalapasi Yamna Taganigaini Vantarapur asi mahagi Kendra Nate Adumoinamag Rasmaniki Hona Zamanasi Kai Kumnaba Utpaga Lenina Museum asigi Semga Sagarbada Mateng Oina Bamhaki Lanai Furik Kaudagi Lupa Lak Manga Kudol Tauri Haina MLA Lautoki सरकारी व्यवस्था ना होने पर भी सरकारी कोई मदद न होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से इस बराक म्यूजियम को बनाया है, जिस तरह से पुरानी चीजों को लाने का, हेरिटेज चीजों को लाने का, सिर्फ मणिपुरी कल्चर को नहीं, बराक वैली के सभी कल्चर को यहाँ लाने का एक म्यूजियम में एक साथ करने का जो कोशिश किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और Langtawal ACG MLA Karam Shyam Nasu Rasmanigi Hotna Zaba Adu Ikai Kumnaba Utki Lunina Museum Asi Assam Khaktagi Nate Manipurgi Suni Museum Asida Manipurgi Puwariga Sagon Naba Polam Kaya Amasu Tamle Maram Aduna Museum Asi Semgat Sakabada Mating Oina Balupale Singya Kai Piki Baga Lunina Lupalak Tara Amasu Pina Naba Honaragani Haina Magna Fondoki Samjimang Ragadi Museum Mangui Museum is properly protected over the Sidalari reporting and Sindam and Cyber Kotpa, Magi, Mami, Mata, Taba, Kotpa, Kanamta, so Kotpa, say he leasing Galley of Guinea. Say he leasing Galley, but the Pangrobo put my among the Sidalari. Okay, I do Rasan to all the devil. Silinona, Silinona, Sindala, Paramani to be on our MLS in a Kaira, Nangi Matin, Pangani, Atuboma Tanga, Adu Nangi, Museum is sunset, soft, a sun in Harvard, Maruina. Manipur, Naharo. Very sure positive. I am coming internet joke. Nasi was the toy of festival and sleep on the light carrying. How do we carry money? No poor money. Ngasigi Thoram Aduda Kedrigao ACG MLA Sek Nurul Hassan Museum Semgat Nabala Palestinian Kaikudol Toki. Ministry of Information and Broadcasting Central Bureau of Communication Field Office Sandal na Sanduna Azadika Amrit Mahotsav amasung 8 years of Seva Suhasan Amadi Garif Kalyan gi matangda nomagi oiba Integrated Communication and Outreach Program ICOP amangasi Chandal District ki manung Chandalaiba Chandrapoto Village Community Hall de Pangtokre Thorom Aduga Mari Lenina Central Bureau of Communication Field Office Sandal ki Head of Office S. Deepak Kumar Nahai Government ke flagship program kaya ama leirabasum yamna Tina Kangrabadi, Skin Program Sing Aduki Kanaba Lobangamde, Aduna Miamda Hana Mamutana Kanganba Tangai Fade, Government of India Ministry of Information and Broadcasting Makadalaiba Central Bureau of Communication Field Office Sandal na Chandel, Tengnopal Amadi Kaksing District Miamda Flagship Program Sing Tina Kanganabagi Tavak Torom Kaya, Pangtokuna Laki, Lakada Ribachai Asidagi Z20 Damai on Sinaba Honarasi, Manipur Asi Southeast Asian Devak Singa Samnaba Landam Ama Oiba Maramna, Z20 Dagi Kanaba Kaya Fangani Maram Aduna, Aikoisu Z20 Dagi Kari Kari Kanaba Lohoba Yabagi Habirum Damai on Silasi Haina Magna Makataki. Imphal East District Porompa Tawan Tabalerak Talaiba Hill Plus Hospital and Research Institute Asige Managing Director Amar Khan Oiramba Adu Masagi Condition Amana Maram Oiraga Rajesh Pichimemda Sinaramle Gynae General Medicine Dental Eye Pediatric na Jingba Anaba Makal Kaya Yengliba Hospital Asige MDG Farm Sinabagi Thoram Amangasi Hospital Asida Pangtokre Achamba Thoram Amagalunina Pangtokiba Thoram Adida Hospital Asige Advisor Nasiruddin Kana Matautaba Che Changsing Nona MD Oiraba Rajastha Sinaki Nauna Hospital asigi MD gi form Pairaklaba Rajas na hai Hanad gi MD na Hospital asining tina ngak senduna thamnambagum Maki Maiki degi angamba thakta ngak sengani Nauna MD gi form Pairakpaga mari lenina tha ama free OPD ohanbata natana hidak langtak singsu chada yakai fanghanaba honagani Hospital asida kanglo furup amadi laira anang khajana miyoiba khunai kidamag angama mating pangani Maru oina Hospital asi Khetrikau AC gi manung chandalaiba maramna AC asigi miyam da su Hospital asina angama mating Pangani, Loinina Haxelga Mari Lenaba Card Kudingmak Hospital Asida Jananaba Amadi, Activate Taunana Basu Kanari, Atubada Janaragani Haina Mahagna Tazaba Piki.
Haukiba December Kunmathoigi Kopum Lambigi Longsai Part 3 to Vung Village ki Managda Thokiba Lavaktiba vast accident Aduda Lake Kidrabas Sing Amadi Hauzik Hospital Dala Engduda Lady Bapum Namaki Mafunda Development Organization Andrew Kendra DOAK Imphal East District Relief Fund Manipur da Sel gi Mating Leptana Panglakli Haina Organization gi Maikidigi Fongtorakli Manipur gi Tongan Best School College Civil Society Organization Amadi Lanai Mui Kiana Sel Oina Mating Panglak Sing Adunga Si Homlak Suba Oina DOAK gi Thomi Sing Laikidrabi Mapangi Imung Manung de Lupali Sing Taratara Kusinakre, Nasigi Pesa Kusinabagi Toramadida DOAK General Secretary, Hidang Mayum Oken Sermon Manipur Dalariba School College, Civil Society Organization Amadilana Mui Kiana Relief Fundamading Pangbira Pagi Damak Tagatpa Fundoki. Vistapur Kopum Lambiki Longsai Part 3 to Vung Village Thokiba Lavaktiba vast accident Aduda Thambalo Higher Secondary School Gi Lake Kidrabam Hairoi Tared Oza Ama Warden Amagi Imung Manungda Andro Kendra Rasning Agenda Cheng Bek Manga Mating Pangre Lavaktiba Tawdok Aduda Lake Kidraba Amadi Hospital the Lake Nariba Imung Manungi Awabada Su Sarviari Haina Andro Kendra Rasning Agent Gi Mihut Singna Fungdorakli EP Beda Mangsaba Amata Lady Habiki Awareness Program Amagaloni da Lem the EP Paki Cam Ama Regular Blood Donors Growth E Pauting Bang Love Amadi Humanity for Society na Kurai Putiba Lekai de Leba Putiba Community Hall the Bangtokre Thoram Aduga Mari Lena Regular Blood Donors Growth ki founder Naribam Nedrazit Nahai Thoram Asi Pangtopagi Maru Eba Pandam di Lambiki Kodong Tiba Amadi Igi Matau Taba Anabakaya Ama Hengalakpa Asi Karada Oira Basumayok Nabangam Nabani Mi Amana Tahum Kudingina Droga Jay Amada Amurak EP Duna Igi Awatpa Layton of Bahona Minasi Hina Sumhang Namakataki. Tang to mat with the book of a live to Gomada about the Ashton district was Ayana New Mapana, like it we sometimes look on Masina, we have a or Mazam Luna, we elected in Biramba, Lebanon, Donaki, member of Biramba, giving the Panzer of the Yamba, and the mayor scheme from the Titan Chabuena. Masih blood donation program sepangkuk sebeli, masih blood donation program masih ada koi punna koi donor member hai betare, koi ningfuna i dan togui, so masih bisa belajar. Voluntary Nimfuna EP Kiba Cam Aduda Janimski Doctor Aniga Lodina staff Taramanga Namating Banki, Taram Aduda Tambano Higher Secondary Lavactiva Tawduk Lake Kidabam Hairoi Tared Amadi, Oza Ama Amasung Warden Ama Lake Kidaba Amadi, Regular Blood Donors Group Ki member Tangzam Mahes Namanumatam Chadana Lake Kidabada Su Ikai Kumnabasu Utki. Tatara Romgi Oigidaba Chinese Pangolin Safu Haina Sukhang Nabasa Amangarang, Langolgi Punsilokta Tadok Rehari, Hiramasigi Matanga Presna Fongbapau Amanahai, Safu Ado Technopol District Manung Chanba Kampang Kulgi Lambi Amada Chatuna Lerambadagi, DM James Marine Koba Kunja Amana Tingnaraki, Madudaki Lamlaki Sa Uche Punu Sizaba Kunja Sina Wildlife Ki Matanga Research Storyba, Kaksingdagi Yankom Romer Koba Mui Amada Pau Piki, Pau Adu Hek Fongbaga Romer Namhaki Kambu Amagaluna Kul Adu the Chatuna, Safu Adu Iro Sembada Leba Manipur Zoological Garden da Sinana Bapuraki, Adubu Zugi Stab Wat Panamaram Oiraga Sta Asi Tadopada Senabagi Kudung Chadaba Leba Yai Habawafam Tamlapadagi, Langogi Punsilokta Oina Tadoki Banihari. Iboyama Samang Lila Sangne da Chatariba Daramapan Suba Samang Lila Ningtam Kumhaida Sanalebak Nachom Artist Ke Ranjit Ningtausana Iba, Sagrapam Hamantanalam Jinglam Takpa Kunai Mai Taba Hai. Lila Singasi Utke, Lila Loreba Matung Lila gi artist sing Amdi Lila Nusiba sing na Saruyaduna Bangtokiba, Post so Doctor Ranjit Tauzana, Matam Amada Leramba Kunai Asiki Kanglon Kaya Kairakpa Asi Kazindang Oirabasu Semdok Nabapuna Hona Minasi Haina, Magna Fongdoki, Hayeng Sumtang Creative Artist Association Kit Jumtangi Inafi Utkani. Thawal District Chamber of Commerce and Industries DDCC Aina Putokpa Anoba J Lisangani Kunumdagi Calendar Ngasi Thawal District Deputy Commissioner Antem Subas Nahuna Mibatung Ina Fogdokre DC Thawal Gi Conference Hall the Pangtopa Calendar Fomagi Tharam Adida Thawal District Chamber of Commerce and Industries Ki General Secretary Puyam Surjan President Dr. Ningobam Sarat Chandra Organization Secretary P Surchandra Sarma Amadi Atay Maru Eba Thomi Kya Sarugyaki Calendar Fomagi Tharam Aduga Mari Lena DC Thawal A Subas High, Thawal District Chamber of Commerce and Industries na Thawal District Manungda Commerce and Industries ki line da hena chakot pathavak kaya tawriba si thaganingai ni makoi na kathokpa amaga loina tawriba thavak tharam sing asina anoba entrepreneur kaya ama lamjengduna district asi Commerce and Industries ki lamda anoba half ama oiba ngamba oirasanu haina so DCS Subas na fongdoki anoba sahi lapagi ya kapawjit pizari
Thobal District Chamber of Commerce and Industry sina district asigi commerce and industry ki line sida hena chawkhatpa thabak mayam ama tawbirappa oisanu amasung tungda budding entrepreneur mayam haitare makhoi busu mentor tawbiraga training pibiraga hena chawkhatpa Thobal District asi commerce and industry ki hub ama ohenna bahotnabada achawbu mateng ama pambirakani haina I thajai haibasi mai thamjai. Electric short circuit tagi oigani haina jingnaba mai sakpagi thodok amada imung amagi yumgi saksanga punna thamba godown ama ngarang numidang ya changlakpada maina tumna chakre maina saklaba yum adudi Thobal District ki khekman wang majaba mai lekai jelaiba thonga munal kobam yoi amagini thodok thofam dagi phongapau amagi matung ina ngarang numidang wairam pung manga makhairom taba dawaida thonga munan mahaki loinabi amadi machanupa amaga loina lalon bidagi yonba filo bachatli pung ani muk leraka mayumda halakpada makhoi gi nauna saba Hifam tumfam oina susasin naba chaksang ado maina sakpadagi lekai gi miyamna kalaga leramba thengnaki munalgi loinabi longzam ningol thongam ongbi sardana phongdorakpada mai sakpa tu da yonaba thamba fi amadi paisa hapa upu TV gas cylinder ani amasung gas stove ising hapa tanki angangi senfuna chingba sing sumai chakpa tu da yaukre mai sakpa tu da chawrana lupa lak manga rongi manchang amang ata thokre haina mahakna phongdoki electric tagi hoba male ba mai se duga ai sida ai kai sum la lon bagi board kari mayam thamje ba sida aduga mai diga loi tumna ba saame ai su pung ama makhai gi saibuk sa charu ba adu halapga loi tumna lekai mayam na kallaga leibira me ba ai jum se duga loi tumna saame pochai man sang puna ma la manga rongi pot ai ausaga Marak thatna ateme break amatang lominasi. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Break matunda mayam mataramna uchari hauzik makata bapa omok pizari Kopum lambigi level tiba thangdokta laikhidraba Thambalnu Higher Secondary School gi oja kisan gi imung manungda EZC moizingna sen ki tingbang pikre level tiba thangdok thokliba mafam asi mamangda su accident kayarak thokibana leibana mafam asi atubada samson biu haina sen gi tingbang piba aduda sarugya ki basingna phongdok naki laikhidraba oja kisan gi apokpa s khomaina hai level tiba thangdok atuda laikhidraba amadi asoka pannang kraba singi imung manungda lenga ki market gi package kharadi lauthokre loina lambi asi samson gani habi wafam so lengakna lauthok bat laikre adubu thodok adu thokraba matungda accident prone oiba mafum adu semjin bagi mamidi tadri accident adugi victim singda lenga no pigani haina lauthok ba adu pijige bamagda lambi asi semjin haningi haina sumakna makhataki aikogi marakta sarkar gi dum mogi laigi bagi aspopagi adagi khare hena sokpa adu adagi ma case khadi lauthoki adu lauthokra ju aikona madu kano tongdunge mamangda khona angum hariba mafam accident ni adu accident thokraba matungda gari lokharka dege gari lokharkani habagi akogi driver jingju driver union driver mayam ju moina kokharpiraga phadena driver jingda mamut tana makoina gyan tana karigumba kharadi lokhalhaningi Quality education yautana saukhatpa amadi santi label lamdam ama ohenba ngamloi haina Manipur People Democratic Front MPDF ke secretary sapam samungong na pawmi singda phudokre Manipur Press Club tangasi pangthokiba pawgi mifam amada sapam samungong na hai miyam tinba mafam dal luchingba sina quality education lehensi haraga thabak oina pangthok trabadi quality education purapa ngamloi maram aduna lenga ki school sing amuk hingan handuna lairaba mahairoi singda free education mapung fana piba yamna tangai fade khongthang asi natrabadi lamdam sida quality education purakpa wana thokini haina sumhakna phongdoki education yaudana saukhatpa Manipur saukhatpa mapang kanba oiba ngamoi haibagi thajaba dui khoida lei aduna meeting da kari da basonda adu tawlani education phagalani haidana lawbana yaroi madudi khoi gi
lechin the ten kapa aduga puti te mangjong somba tadan tokani adana Manipur chap chaba quality education same person like ayense ai taragadi Bharat Samvidhana piriba Article 21A koi right to education sahi taruptagi natra mari up to class 10 hai tare 10 ka hogi free and compulsory education adigi Article 44 koi angang sahi tarupki makada education with nutrition Article 45 koi schedule Thasagi Tangkun Director Vogia Pa LP School gi Han Headmaster Oibiramba Haji Mazai Odina Ikoi Miambu Thadokjana Alama Pugi Kuya Tan Kibada Maifa gi Maikedi Awawa Fundurakli Magna Hinglinge Matamda Manipuri Muslim Maide Pangal Furki Sakwa Tarang Kayada Saru Yaduna Miamgi Yaifana Bahona Badaning Hanaba Lakidaba Oza Amani Oza Asina Lakidaba Asi Maide Pangal Ekogi Ajawa Mangzabani Loinina Ozagi Tawaina Mapugi Managda Ingna China Lairuna Mapugi Mafamda Tony Zari Haina Maifagi Secretary General Tampak Mayum Salaudina Fundurakli Zarivam Harris Secondary School gi Playground All Zarivam Sports Association Sinduna December Taratarukti Sanaba Hokiba Taranipan Suba District Level 2nd Division Football League Tournament Lisangani Kunito Ingasi Sanakiba Match ta RYC na Oriental Club po goal ani amada maitiba bigre ngasigi match adu RYC na toss ngamduna side kanki aduga Oriental Club na ball kauduna sanaba hoki on behalf mamangda RYC gi sanaroi Paure Lungna kontra mapan suba minita goal ama chanduna half mamangda goal ama sinoda RYC na mangzin thaki ani suba half matungda Oriental Club ki sanaroi hawboy na yangkai mapan suba minita goal ama chanki aduga RYC ki sanaroi glory na yangkai mari suba minita goal ama chanduna punna RYC ki goal ani chanba ngamki tim animang na apiba matam gi manungda goal ani ama chanaduna RYC na Oriental Club fu goal ani ama damai tiba piki ngasigi match aduda Joel Songlui Satswang Lenjamang Kuki amadi KS Nila Kamal na matangsina center referee assistant referee amasung fourth referee oiki Aroy bidamaroy babaw amo hanabizari Saukhat Khongzal na maram oiraga nat amasung culture gi masak sing mangkidanaba atangba documents sing digitization amadi microfilming tawhonaba honasi haina Power Minister TS Viswasit na phongdokre Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar gi thabak tawbagi matam tha taruk amuk sangdorakpada Congress na pendaba phongdorakli Bye-bye amasung New Year ka mari lenana sakmai tural da picnic chatpa sing na tawgadaba amasung tawoidaba sing Imphal West District ki SP na khangalakli MAMI TV ki Manipur Prime Time News matang asada loizari miyeng tabiriba singbu amuka hanna chan mabamna kurumjari